ese wito nenenya wito twende no nenenya ndodu wa Mikiile na Mikiile ya Diana Mikiile ya Ilita wathi obisini be Mikiile to Ilita obisini ya na wathi kona susu musi be Mikiile wa Ilita ku wathi mathikoni be Mikiile wa Ilita ku lakini andu beke ya Mikiile ya Ilita bando lakini ndina ndaya kona mbe wangu Tuma to the break to inena yulwa andu meothi kanisani mundu yeni wikita nezangu ani mbasa de kona nyamao nundu private party fibe umoto tajibani kumaba kubikaba yani ni bala mundu utailite kuona lakini yesa ya mundu yake yangu Yesu undu imukwete yesi dio yako bayi undonke yona undu umbitwe katimba niku we said that we might only ma lakini Jimmy ni ona wena a different na kitamba cha ba lo kiuno jiwe you sit to inenya we kanisani na be ongi we it the same way na maybe bala batesa wangali nukwelewa uzu wana nite mwi wake lakini be kitumi kila wiki mtu kuri cyo tukwasya evinda na bandu na mavinda ndo mavinda nigo pe vinda na mavinda ni usemu ndo kusisia kitamu dambu lakini kila watu walitoa mana muno ni kusisia ondo ni wetie tuyana akama yake amebutu na wana fibi tugete mubutu tena wajinsi na ndiko na taondo ona musezi wa TV wa ndiko na utondo numbo environment ile social environment kana undo tukwikala matukwa kiuni kete pe tubita service team kana bicho ndoleze kaka kwa aduke tawa kama service team kana we mwene undu wendi wa mundu nutho yenda uzi undu umbikete we umbikete kindu kinyumbani tenesa zibe mundu yumbaniti nongita yumbaniti yani mundu utenembe unawazitina na mbe no the same lakini kwa ngiwe nembe ukona na yukoka kumala umbezi wa ngai uteneke kwa wendi wa gugwa utekete ngwa kwa utekete ngwa kwa no so pia iviene timu sio wekete ngwa iviene timu sisia pambo manai mundu AQ ena intention ya kubibicha kana kubiga nike nai kumbiga wendi kana kumbiga utatoni kana AQ nikenda oneke kana yu mwene no nyumbo yake iyo nyumbo yake Wetu sungia kileko kitu wasu kileko kitu tualete kusia kileko kitu ndo naambia an example ya jeans mudege ya jeans kwa mweki wanaiwe na ndo mwakoku mukola hamba wote yuko pia omundi no gutha ozu ndo ikije ona ba ndo ni munenge ni mwathime ona atembeto peneke ona no egwa muzo yulu wake ti ati ndo ko na nyawe ngala kabisa kana ina mundu ekala milioni yake lakini pia mundu esizie ndakathi kanisani muthei lakini wengi withi pandu andu othe ni athei ni na masio ingeke yangu asasi ondeno na niche tumalulu nukena ni self esteem nundu admire the queen ndo jaki kindu mwana na jaki ndiongelela kango ni wa ni mwaze ulales leso hivi sio boa na yiko ka design kaje bambe kona nje direction yani hizo bunza keke tuna unaona sisi usize pando ile hizi kia ukasije paya ukaweza unaona kanondo ya bado tight ile kana ngamondo afadhali kile ile ndeke tata bene kwa sindu fedha ikipigita intention ya gunichao wiki yangu azia jakipe modele wale so mundu tona kuobo kethia undo deo bateloso that's ina certain design ya ukonethia kana focus bana lakini beki ndukima nekie statistics ya kwa mwene kana mundu muka akomana na mundu ume yutu ukaedio sisi akainge mokite okomana na mundu ume pe bala metho mamba usisiame na ke mundu muka
nake mundu ume okite okoma na mundu muka pe bala nake wamba usisiambe na be siendo imwe ngai wombie sia attraction ibinda ingi twanena yulwa ndiye twanena acha utazeno lazima siendo ichi na ndo ame lesbianism something like that fesi ndimo siombiwe sia ukethia nundu ngai ni wendie mundu muka ombike kithui chake kiidio ndo kiilie yungi ndachosa kana kithui nacho chaidite inda cha utata mundu umeo nundu we mundu ume amina kuona kithui ichu kiliko chake kile awachathi pe ungiona akona kithui dena shida nacho tagwa lakini ona bandu bangi you never you alone ya lady don't tell you yange yuwe ya onaweke thuinde na batacho lakini ambosi ya mundu mukosi ambekara abobita dekanasisie etina kwake idiata na isu ni sindu naturally mundoni indi yukila mndu maidete kumanya kana ati wizo umbikite na zano ngai yaite Biblia yaite kana we are wonderfully and fearfully made nundu ithi tumbikite andu makwendesya mbe wa ngai umbe waku ndukethe utato mbe wa andu alangi na icho wewe ndia cia ona mbe wa musiei no waidete manondu waidete kwikia ndicho kwigwa andu nawo ndicukegwa mundu muka mwana no komie na nethe wa mume nundu Mikiile ingi nukuka asiei na ati ba musiei utwaitwa ni mwanake wa mbe musiei ndana mbokwa muno na ni woko kumba na bumbe na ni wasisia na ni wene kana ba wakuma na baidi ata nundu nicho leso yusi atumika actually ukamba leso si atumika nundu akitundichu na kikamba mundu muka wonde mukamba ni wathiwe kwithana leso ti undu akindu kingi pem itumi itatukana ile lakini nyeta ni sioide muno ila ukubitila mbe wa ume na keli nuto no bikie binda yaku utese kwa ule sweye bandi bakini nito no kutethia nundu mabinda maku ni moka na maybe moka utecha utea wea na isi yonde ni situnza mundu mukaketwa mundu mukamutumanu yube undu utona kwikia nundu Mikiile wa mundu niguo munengae klasi chake kyandu ala wailete kalanya namo ukethia Mikiile waku wikite Mikiile ucio kwitwa sexy ukethia ndwi sao no itindanya na diplomat na ndwi sao na mundu akiliko kiulo itindanya naku nundu nukukio weta nigwa naku ona ethwa bailia no kukio weta nigwa naku ai ucio la weke yao utinda na ciananganya ai kweso biendi na ethwa mutinda na cichao utinda na ciemu mutinda na mukundu nundu Mikiile wake mukau akona uyikalanya nake kana mweme wa akona uyikalanya nake no kuona kana bandu ba nindo na kwisa kwasia mume kana nindo na kwasia kibeti na tike dukingi kwanza nangi maitho ame na that mind inde ko lakini mundu zundu thia undu wekea wia andoni ibinda ina a real story ya hape ni yo bandu ndiweta lakini Ngua isi kwekwe binda ya losi andu makathima ngwazi ya losi na yu ajikia mugongo wasi na mayema kwiki wanini ibungo bandu ithia nitangwa yikite okolelwa na yu ote yuko bayuka ikiwa sahi yikwa ila Ngua baya kumukemwe wa na kaina kendekite ila Ngua ya nthini yindi miyo ya baluka mesa ni ya sainia haleluya wewe volunteer kwa nuko simba ni wako tungia na kena nezonenga mwana wako ambotungia ni wako tungia kana no ila leso ita mamba falai kweli itezia nini nikanambe ukaobwa na lusi ya mbonga mwa nini pamandhola ina bini no Mikiile yangu ibi ndio njima tukwasi kwesio sio kwa nduka kama sino ya taringwa hiyo kwa ya mbaika Madam Phoebe Mikiile ngi yangu kwisaidia mundu ikite Ngwana ina maika kwikia isi anthini na wiona to kwikanesa ngimeasa sijika freedom nini na kulingana na bishop wasa no we kwira isi ndaya no utona kwira isi opportunities mundu maingi makobita undu wikite Ngwasi yako kwanza bena trade hii ando ameotinda makunite mabu mundu ni muito na ili uko nie bisa we muthi
ni sawa wako ni wa studio lakini hivi sawa amianika balabiana na wengine utumia visa isuna iliko itense we au nuko sisi yakuza ya mwetu madafibi yue wanatukita namba beka kwa na yeye bumbene peke ndichokie mokambani ndisuro na mabundi sekwe kia dera no dera sikiwe bana chana nao dera ikiwe mokamba nomba na yeye ndisuro na mike kia dera ndio kiangwa ingi ndini na yeye ikiwe ni nya yake wa mwetu na pendo bateze kana dera ni dasi mitru no moda dena malama ingekuwa malasu wonga bache nini ni sini through mote wapi kwa kila mtu wote wiki yendera ona kwa ni odera nomba lakini red seal yako na nini bas isinu ni yende nandi tutulilia ekiti tutulia waja tuje kiangu wengi na mundu tindata etinda nangu esu ndi eni na enya sunde se alo mekuwa sata na mekalile ngi tricky ya vika na ye ona kitu na bika bubu tu namba kumilia ye buyu of course ni twese kawaida mundu mukaya muito ndamba kwekalunili ndu ikalu nuri ba ida space ya kwekala so no gina na mekale chao mekale kando na you know to iwe nondo my dress my choice ona kutwika ni muito ngwe bikite ba na yina nena kanisani ila ndikala bishop yambiaza Yesu asifiwe ni sasa haleluya okay mabastas mashe na maimamu natabanya ona mwai wa chadhi na watika jisa na chadhi na ni ulilwe na ndi nimeyesi wana la dera ni kwa tamwe bas sindu bingi na ndera kwanza yako bwa kile binda mundu kwikiendera chumwa kima oma uyane ndera wa muka kwa cha ndera si tuikie kindu kingi kitoweleka ichao na mundu ayeke ndera ona ndisindilia ndekia yu wida tukale maisha mangite yu ona ndo kengo tabio naume aume namo ndo kitakutabia wanaume namo imaketekia weza ona suruali wathe ugethi ai nyali kakwiti na ina ende kwa na baike ndo kithukuta cha kutakutia kwa mundu ume ndo baka si chao no dinatoka nika na twete tutunge mikalile ngi especially ukambani wito nundu sasa let's mzoto kwea na nda hu nyo tukwika twende na kwana ngakacha yitu ikathela yonde kuri watu kwasi ai andu masisie kila wekia ebu yako nwe ona ebu uronda ona ebu yako no to mwenu yule kwiko ya mwana wako ebu yako ni ebingwe yonde na mitani ya trade Dr. Jimmy tutaleta dhino toki muhimu ni gutikala ni nyonde twalitonena tuikalimikarile either enzio na Mikiile either enzio lakini na bala wendete wizo kwinde ya no amana bala wendete na pia hivi alafu usisi kananda kitali osuit trend nika no suit trend isi manane babala wendete manabala kiwikata wikie undu bala wendete isinu muhimu no na lakini no ngina wikie undu bala wendete we comfortable we mwene don't know abantu andu make ya black and white mini skirt black high heels na ndui comfortable no gino na kwindio ndu igiake kiatu kitulwe ndu igiake ndo tona na kwa kana no diti lazima ndo katulike kuumana endera point lakini pia onaitu peka ndo me the meno tanu ndo mombiwe kila mundu ba ena photoshoot ya enebu pengwa kindu kimuyo takona beauty ya creation kana Ngua ndo na ipapai ndo na ipapai no kone papai katikati wa mapapai yangi me green mevi ne uamoyo pia uona kibeti kito na ndio utani kuona mundu itania wito wake na ndio utani wake tungo setu bikeba ebuti ya museweka ebuti ya nthi ni akuona ni pe mundu ukite ku kwitha pamwe na itu
lakini kana musingine dakitali wendete kuona ebu ni lakini ni wenendo pa sipitali makona ebu yeyoka lakini ti mutwe wa mundu number 1 nye mwene tani musiai ndienda kuona mwetu akwa ona eva ni mutwae nisiona nundu mundu mitandaoni nigwe mwana wakana muka mwana woke ambie kwa isia ebu ya sharo nitie kane ebu ya muka mwana ujinza yoneke yende ebu yo kama kuna ngina nawe sino ndo sisinde asikilele uswali yaki so ni baba nyingi so in nature lakini nundu wa kusubia alama adili na kithio cha mukamba ni kana nake muka mwana undakakonie ndaye ndakakonie exactly bishop ndo mwasia nigwe Tuneenanie na Bishop Mala. Asante Madam Phoebe. Asante Jackie. Dr. Jimmy. Asante. Na kwani takwa Jacqueline Binya. Tuiko mana chumwa chukingi museisa witu naenda kutia na ndeto emwe. Ikiangwa wise bala wendete. Inengenda yawa mwene na nengenda ya bala mumite asialami ukona na indu imana liba wendete. Nutono kukosa wia nundu wa Mikiile wako. Nutono kukosa mundu wa kukutwaka na wa kutwa nundu wa Mikiile wako. Nundu kono kosa no thie tuni nundu wa Mikiile. Kana wia. Kwa tusunge Mikiile yitu. Mikiile wako mwowe. It represent ya you, it's a first impression yako. Tuko mana chumwa chukingi na mwi amwadhime. Asante.